buhangu latam ni miriya karito na pulong na parong dalabiana rukuna na papakamang ang nawinira. Welingla kaunga ko rinito hakambulu dalar hauluk dalar hambul tayo. Dan dalar hakambulu tayo dia duyaka na patandanda bawana. Matunai ala na tutur mala parandina. Nyuna dana puli anggau. Napakamang kau lapah ya na makam. Ang buhangu tatamu na imiriya karito. Nah atu tahu na marama datuamanya panamanganga ndui lapangya parama na laperusahan. Nakapala na nangandian palakaran na lapareta. Lupang na tao na mabuho kaway na tama la hukum. Daang dia dida luat danya kapatada liya la hukum. Wananjaka. Hamaya kinganyunga kakumbisa pahanganya na mapakamang diyan. Ang buhango napakamang muna pangiranya niya naman may yeling na bibi. Deruku napapalapot tao. Na tao na pahala-ala niya. Talangan na ningumboy na mawana. Napakamang muna yeling na imiri alay. Ang buhango roko nakanabo da ihira ibu. Nyudan dan jadi abudi papahalalima. Padening mananya roko da padangalanya na mambuto lamarada tilang. Yabat ano imiri ala dengan kapipi dangu piara paham. Da tau ihirael wanja papindi kada manundu manu dangu kada parahaya lai Allah. Yakan dia dada manundu dangu dada parahaya. Ia batunan na tau ihirahet. Narihipindi apa lapa malawang lupang bui bada marau yeling lemiri Allah. Ia duyakan na tau ihirahet. Datang tatanggunya na wenira na pampatapindi na. Dan ang bisa apa halang wiki da yeling la wenira da pampatapindi da na manjana. Ang buhango latang miriyo kayo. Tanunggo inuta tatanggu manyangkara ya na pambada buatan da. Ang na pambada papalakunda lalurin. Nya tanda tambisa papanjala ya na keadaan riri papanjala ya miri roko na pambatang buat tanda na pambada pindinda kikunya napa wuku wikeda ye miri bada paranding naka kangge kihamang buna na harui na pahanggamu dan narianya na makam dangu ye miri dana puli miha anggau. Berhaya ya nuna. Ang buhango. Kamang na pangalan da. Duma palati wanya na parhaya da. Ang namanunun da. Lay miri ala. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.